Luke 22:1 ka 2. Temaka tapan in otul prum in pret re linterterana re yist re terkei pan Pasowa. Pasowa naka wakamatitipian. Re big priest ka re teacher in law na terpei awartal by Jesus aka awamat. Lingka re tenta re temeng wuru aka awrore awriyun. Kospene re terpecek re taltenen in re awartal by Jesus awamat. Luke 22:3, 4, 5 ka 6. Kospene Satan kepar kemen nita hoyere 12 disciple in Jesus ene. Han in Judas ka hanta ko in reterkeji Iskariot. Kos Judas ene kwanare big priest ka re policeman in triltek temple ka kosre kresmanare aich in taltenen ampetenen in awe Jesus awanare werelepan yere. Re big priest ka re policeman aka tro amamas etek in re awres mana aich pontenen in re awaron Judas aka atuun. Ikalo na pacare aich kos temre temenguru tupru maka alin karbama kuryun ito ko mo itupecek re taltenen in iawe Jesus awanare werelepan yere any big priest kare policeman. Luke 22:7, 14, 19 ka 20. Kospene tapan in Pasowa kuama tapan naka rekertalpai sip-sip unton tako in re awro marau in re awarain. Tem in re awarain re otolaka Jesus ko re apostle in aka karwama kermen in re awarain otul. Kospene ikej pret tako ka iko thank you ko ka ikokor kwesare kos ite kesrenian pan. Anake lik inche ya kichom in awo elpimom ka awako pananane in olomom awakni yaye. Temregar aing genui ikej open wine kos iko thank you kot ka iktekes pan. Opunane in kontrak abu in teni inche awe in awel pimom. Luke 22:39. Jesus kepsi aimulene kos ikwanen olive panan tem tartar itoko. Kare disciple inyane karwanane. Luke 22:41 ka 42. Kos ikwa alire ikwa tal on olbuna. Kopanan tem ini awle at tako awala kos i awet kuriwi ka i estek kos ik estek ka i tekespan acaca kopanan etekpi yawu kaya ye opun ene elinga elin awaku o panan yene tekpi ye awu o panan ewaltamen naka tekpi. Luke 22:45 ka 46. Tem ig este kanun kos ikora kwanare disciple in ananien kos igire pan re aryun mon en etere yere ne tokoteklek etekre kos itekararenen pan ko ampetenin kos ayun mon awakora ka awak estek kos re olin awrotraim bilipum. Luke 22:47 ka 48. Inyawu i ato tekesre disciple in aka aich. Ini tako yere 12 disciple inyane an in Judas. Kore ni tuprum karwamana i. Kos Judas ne kwama titi ya Jesus in ika alpoti. Kos Jesus tegerai pan. Judas etepiyak ulpot anton in ini kos taltene naka awakichi awanare ni verelepan yere ni abroberlet kiko. Luke 22:54, 66 ka 70. Kospene replacement in temple ne krep Jesus karwa ano in head priest in temple aka. Kospitane kuananre karwa on olwuna. Tem tal ponchek pien ka araw ka
Reni terwa watana re temeng wuru ane karwa makryun. Re big priest ka re teacher in law ne tuana karwa makryun mana. Kos re kerep Jesus kwama beto watan. Kos reni tertar tereraipan. Kos enakan ton in koda. Luke 22:71. Kos penere trespan. Et atwa tepa reni avres pacet ach. Avro en. Kopanan epewelta me is pacet achako. Luke 23:1-2. Reni twen krotai ach aka krora kerep I kuana pilot. Kos re krotai ach. Kos re trespan. Etana material te espan. Anine tekes tukpucha reni tartara itene ach. Kopanan ilin tekpei yet atum takis awana sisar. Ka ita kasi pan inaka Christ ka I amen panan king. Luke 23:3. Kospena pilot ne tekara Jesus pan. Enaka king yere Juda a kos I tekesinen pan. Aj panan etekesaka. Luke 23:4-5, 23-24. Kos pilot kora tekara re ni ruen twen ka re tmen wuru tartar aka pan. Yenelin ketera ach remen taho I om tokota nin neke. Elinga reni tartarane trosele etek ach ingene. Kare tres empemi pan. Ini naka takware tal tartare yere Judea. Itu kora distrik Galili naka itu kumoy takwama tokos pacatal eneke. Ka itu mo re temen wuru sule. Ka itu kes tepuch re ach kos etere tekure. Elinga re tertaiwal terkei nukun trespan. Re mas abertal tawa Jesus abertona kruse. Re tromoy tertaiwal terkei nukun karwak wakos paca pilot KFC yikwana verelepan yere. Kospene pilot kolona paca re ach kos ikesi in iawo o manan reni tertarane terpei in imas awo. Luke 23:33a. Temre kerwama naktal reterkei pan. Perpun tubun. Rekertal tua Jesus ketona kruse ka niltin krore o oklek aka tuana. Niltin ne rekertal tua tako yeruj keto Jesus akan lemah ka tako keto I akan ekep. Luke 23:33b. Niltin ne rekertal tua tako yeruj keto Jesus akan lemah ka tako keto I akan ekep. Luke 23:44-45-46. Panene kopanan 12 kilok araw kos enen kenik kuama tal kenik rebel enet wapin wakos paca 3 kilok rawin pien. En tem ene arawilin ka anjol kos ron prum tekmen tempel oloma naka kemput selen eltin. Kos Jesus ene takales nukun pien ka itakesman. Acaca yakich nukun ince kwana remlepane. Tem ikes acene kos I kapaci eten kos ikeman. Luke 23:50, 51, 52-53. Tepan naka buruk tako an in Joseph kemen. Ine ni tukure ini twen in terlon kot yere Juda ka I naka ini toko pasi namon piyana atanawon inkot. Ani naka ini toko selek nare ach in renit twen lilen tres manare ach in re awla chies ene. Joseph ene tal remen in Aimul ari Matia amen district Judea. Kos I amen tak epa kingdom inkot awama.
Joseph kuha na pilot, kos itakaray ing iawaw Jesus awawa awatani. Kos pene ik ambay Jesus kruse naka kos iklumi ron kos i kwa kanaywosi kuyun all repon in re tertan re ni termat. All repon naka rekro amen all kran tako. Kos all repon naka relin karnaywos ni tako kamat kuyun. Luke 24:1-2. Sandra punpien retemeng ane kertire Sandra ka will o re terein mana ka kro mon ane kos re kerwatal re kernai was Jesus kuyun aka kos re keryel at prum re kurpui kawama ka apteka all repon ane re kurpui kaya. Luke 24:3-4-5-6-7. Kos temre karpar karwa wasaloma re keryel pan ni prum Jesus ane ilin ayun. Temre kurto kos relin kro sabena o ne in olore avrnia. Kos prepenetek kurugultin karparuj o korpos etek kopanan yul tekle naka karwama kurto reselen. Retemenya na karenta tek ka kororori ka re kriel karwai. Kos pene kurugultin ne tres repan. Ko ampetenin kos om tekpicek ini amenat atanin aka natal yereni termat ene ilin ayun tal eneke igorako olomom awakniya ach penan ikesom tem iketatayom kemen distrik Galili ikesom pan anton in enine re avreci awana avere lepan yereni oklek in re awartal tua i awatona kruse kos i awamat. Kos araw tripla awanun kos i awuranin. Luke 24:36, 37, 38, 39 ka 40. Temre kriyon teresare ach aneke Jesus voltan kwama katatayre kurto kos i tekes repan. Lopom mom awamen sin amon piyen. Re kerei manare kare kerenta tek re tres pan re kriel mas tako penon kos i tekes repan ko ampetenin anumom kora kos melin toko bilip awaksili awaklapan karapak inchene ni tako lin nakape yene akoma aktatwa ye ka wakil wak espan nakepe yene remasaka linter ulkun ka tubun penan yene tem ikes ach aneke kanun kos i kucuncunya re awere lapan karapan aka. Luke 24:50, 51, 52 ka 53. Kos pene ikovre kerepsi aimul prum Jerusalem ene kos re kerwatal tako amen titiya aimul petani kos i kata akan eltin kos iko plesimre tem iko plesimre ik epsi re kos kot kowi kwa heaven kos re kret kuri re ka kerestekai ka re trohama masa i ka re karwamanen aimul prum Jerusalem kos re koryun empem tempolaka inre terepa an in God.